Lamdam asitigi corruption maru phangna muthat pada miyam punno hona bina basangi haina Chief Minister and Birena apil torokti. Minister Karam Siamna Maki matak sirak pasenja thumja ki baral yakhitre kudam jangdam puthopok ngamlabadi pham thadoki haina bongdokri. Council of Higher Secondary Education Manipur ke Silver Jubilee pangthokre education haibase iba pawa kak haibdunati haina governor na bongdokri. Manipur ki puwarida yumpham oiraga research tawduna lakhidi England gi maming leiraba aibi Belinda Morse laikhidri. Amasung nong na maram oidna mafam kayada ising thumjinbagi awaba mayongnare minini phawbi nong suraba yai haina ICAR agromet lakhel pana haina. Mayam bukurum zari adom ni emiri pas impact news ni ai keke thoksom na hoje pungja se phawgi maruba pausing miyam da pijari. Chief Minister Nongthomna Birena lamdam asitigi corruption muthatuna manaba khunai ma puroknaba miyam punna honamina basangi haina pause lakli ngasidagi hawduna November thagi tang mari phawba sathagadaba Vigilance Awareness Week hawdopaga mari lainana wafam asi pause lakibani. Vigilance Awareness Week ki pause atuda Chief Minister Birena makha taraduna corruption haibasi yamna sathi balaina asina India gumba Manipur gumba famda yamna sathi na sogali corruption haibasi ariba laitaba singi marakta asoba khenaba purakpa laina makal amani lenga asina laina makal asibu thengnanaba anti corruption hangduna miyam gi hak matpa sel sab officer makokta ge horaga officer nataba employee phawda serak pi ba yauri haiki Vigilance Awareness Week asi lenga ki lairiba department khudik magnasu pangthoknabasu Chief Minister na pause lakli. Saukhatnaba sanglaiba state si mangil thananaba mamam sananaba honor posida khwaidagi hana chowa handren sama piriba corruption si state si dagi mapung phana muthutpa haibasida leibiriba sarkar khatana ngamoidaba leiriba vigilance tana leiriba police tana ngamoidabanina aduna nasi siguman misigi kudong sabularo kadai amuka suhanna Manipur gi miyamda makhal amatagi corruption leitaba thabok changbada oiro hapada oiro transfer posting da oiro amada oiro higher posting as Laitanaba, a pun honamina Aigi Ministry office Sigi, Shidasu, monitoring cell to grievances, Hangagatami, corruption cell Gimataka. Aduna Sarkari when isolated by that one website, Mashide, the Equimam complaint of Girapayagani, corruption Punghana Mutalakanda, Laitava light of Awawa Namba, Asoba Masak Haida Badumba, Manava Samasama, Tamaga, Manipur Simanga, Pukuna Honamina Sea. Miyoi kharaga lautunaraga CAF and PD Minister na asoba sajat thumjat tawre haina aina thingkraba lalolo Maoist Communist Party na phongdorokpa si yimpham yawda wafam ni miyamda lana uhanaba politics ki khutchangba manba wafam phongdorokki mahutta sajat thumjat tawi habi ki khudam puthora u haina walaitana isana yana minister ki phamdagi resign tawge haina CAF and PD Minister Karam Siamna phongdokre panbayai si minister yawna lengak subli pariba minister singna Thama the Lupa crore Sama Tali Haina, Nasiki Pause Singa, Lalholobasina Wafam Tamlakibani, Loinana Senzatum Zata Wiki the Matangta, November Tang, Mari Pop Manunda, CAF and PD Minister from Tadu, Natrabadi, Matang in the mid November Tang, Mangada, Manipur Pumba, Ban Kawani Haina, Lalholobasina, Lautor Kibani, Lilong, Marian Kongtaleba Minister Karam Siangi, the Pangtopa Pau Miss Singa Unabada, Minister na. Ano balaiga lakpatagi department asiki mari lainana miyamgi phangpham thokpa haksing mapungphana phanghandona lakli black ta mamal wana kerosene amadi cooking gas yolamba sing thingduna laingak na lepa mamalda sang naina miyamda phanghanna ba honnaduna lakli ano balaiga na hek lakpatagi nafsagi sengi matangda ngasi phawda kanagba miyo amatana complaint thangalak laitri mamagi laingak matamda tha 6-3 ki nafsagi seng manghanduna miyamda phanghandaba matamdi Miambu Nungsiba Maoist Communist Party Kari Toraga Labor Haina Penda Fondoki Miamgi Pangpam Tok Bahak Panganaba Ahoba Kamen Katro Hondaribas Erak Asida Tama the Lupa Crore Sama Tali Haribas Silabak Tibani Miamgi Hak Manaba Karigam Hiram Amata Hona Kibalati Haina Mahana Pondoki.
प्रजागी याइफनब अदुगा प्रजागी राइसी मतना फंगनब होनरिंगाई पेरोड सिदा थामद लुपा करोड़ सामा मिनिस्टर न कनाओंबा मियोई खरगा लौटूनरगा पैसा ताले हाइबसी यामना बेसिस लैतबा सबसाना करम था माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी न हाइबियो करम था मिनिस्टर न चेंग योंथोखिबा यावगे करम मतम द योनखिबगे लीगली नत्रगा और इलीगली सब साब खुदम चांगलम पिबियो अदुदि नतदना तांग मरी बोगी मनुंगदा मिनिस्टर फम थादोकदबनी तांग मंगादा अदि मणिपुर चैनल स्ट्राइक कौगने हाइबा रोंग एलिगेशन द बेसिस तौरगा मणिपुर प्रजा वाहनगने हाइबसे मरम सा वाफम नत Council of Higher Secondary Education Manipur na sahi kunmanga bapung farapagi silver jubilee celebration ngasi pangthokre council la mathang sahi dege horga NCART gi makhada All India Common Syllabus sanariba si state asidasu sanahan bahoragani haina lauthokre ngasi palace compound la iba Manipur State Film Development Corporation na pangthokipa ko semge silver jubilee celebration adu mari laina na Manipur Governor Dr. Nazma Heptullah na angang singbu mahi masing takpi tambibada aikoi gi nakki oiba polam sing asi Kauhandana Thambana Education Bapung Paba Saruk Ohensi Haina Afil Tokre Dr. Nazma Heptullah Haikibada Council of Higher Secondary Education Manipur na sahi kunmanga status the education sector da lauri ba thodang asi thaganingai ni ngasi pangtholiba celebration asi lamdam asi puari da mayek la na lehoragani haiki governor na makha tona hai education asi larik iba paba haibana loihan gumsi education asi aikhoi gi akoibada khangnaba honaba angang singbu wahang hanghanba loinana kunai asigi isu singi paukhum piba ngamhanaba honabani haiki To me, education is knowing your surroundings, observing, questioning, and I want to tell the teachers, if there are any, that never mind if a child puts question, you should be happy, because it means the mind of a child is always questioning, always trying to find out new things. Today the whole other problem is because they are not getting answers everywhere, so they are glued to their internet or their telephone system all the time, which is in a way for knowledge is good, but it has made them so concentrated within their four walls of the home. A certain number of hours should be spent for extracurricular. Ngasigi thoramadu da saru yakhibe education minister thoksom Radhesh Hamna haikibada state ski class 11 amadi class 12 ki mahiroi singda mahi masing takpi tambibada kosem na mapung oiba thodang loriba sida pen ma phongdoki minister thoksom Radhesh Hamna haikibada education asi ahom naibana council na su matang sunaba mongda mahiroi singbu society asida he na susinaba yaba mongda mahi masing takpi tambiu na oriba mahiroi sing asina state asina thengnari ba kudong sadaba sing asigi paukum ohensi council na su hana laikhiba wat pasing aduna para orega mahiroi singbu makoi oiba haitoi sing thoiba uthokpa ngamna ba takpi tambiu haina minister Radhesh Shyam na fil tawki ngasigi thoram aduga mari lainana council of higher secondary education Manipur gi sahi asigi annual report amasu Manipur governor na phongki. Three things are important. One is knowledge, second one is skill, third one is understanding, deeper understanding of the issue of the subject of the knowledge. Council must concentrate on, as the society is changing, very dynamic, very relative, have to see what is the knowledge that is required, what kind of skill, because knowledge have to change. The skill have to change, understanding also have to change, because everything is relative. Any kind of education we are providing to our children has to be relevant in future also, not now only, but future. What is going to happen in future? What are the problems we are going to encounter in future? So relevance is the main theme of education. English ki maming leirab ai bi Belinda Morse na hoki October 15 da laikhedabda blooming Manipur na nungai thaba phongdok pagal loina na ngarang numidang khwairam ima kaithel da maira than baga loina na lai thabagi thoram pangthokre ingkum jal isi masani pan marfudrama thoigi matamda Manipur da thoki bathodo wa thoki puari de yumpham oiraga tijin khibi England gi maming leirab ai bi asina IEBSC की मनुंगदा बेलिंदा मोर्स अमनी महागना तरामापन सुबह सही सादा मणिपुर में ब्रिटिश का लाइन की बमरी लोइना पोलो की हरपम लाइरिक ओइना इदुना
मियामदा खंगनखिबनी महाग मणिपुर की खोंगसत्ता अनिरक लाखी लोइना ngasi सही मरी की ममांगदा लमदम असिदा लाक्तुना इमा कैथेदा लै कया थाकी अमदी पोलो मसाना योखनबकी पांदमदा हाइंगांग सिंगदा सत्तुना उसारा कयासु थारमखिबनी महान इरंबा लाइरिक्सिंग मनुंगदा calamity and courage heroine of the ras a book on Ethel Greenwood and Manipur panbayai NSN IM का इंडिया गवर्नमेंट का सानरे शांति के वारी से लोसन बहना बदा मणिपुर गिंगम खै यमदे लैंगाक सुबलीदा अहोंग बल हेनबिगन हाइना लोक जनशक्ति पार्टी मणिपुर स्टेट यूनियन इंडिया गवर्नमेंट आफिल तौखरे ngasi बाउपरादा लैबा LJP मणिपुर स्टेट यूनिट के ऑफिस दा पाउमी सिंग उनबा बदा पार्टी से स्टेट स्पोक्सपर्सन एंड इवोल मैटेन हाइखिबदा NSN IM की वारोशन पुरपदा मणिपुर की ngam खै यमदे लैंगाक सुबलीदा अहोंग बल हेनदनबगी वाखल्लोंदा युमफम ओइदना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पेशल सेशन अमा फमलगा असेट पिरेब अमा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अमदी होम मिनिस्टर खंगन मथौ तारे हाइखी सिगुम्बा सिचुएशन सि लाबनिना मणिपुर की असेंबली सि स्पेशल सेशन अमा कौरगा यामना अथुब मतमदा कंसेंसस डिसीजन अमा लौरे हारगा भारत की प्राइम मिनिस्टर दा प्रेसिडेंट दा होम मिनिस्टर दा खंगन बगी तंगाई फदबदु लेरे हनाई थमजगे लोइना लोइना NSN IM की वारुशिल अमा पोरपो मतमदा अखोन स्वागत तौई तबदबु मखोई की वारुशिन पोरकनबगी दमकता मखोई की पेननबगी दमकता भारत सरकार ना मणिपुर की टेरिटोरियल बाउंड्री नत्रगना मणिपुर की राजनीति की कनोदा अकायबु ओइगदोबा थबक थौरम अमत्ता पांथोक पिदनबा आइना भारत सरकार दसु अपील तौजनिंगी इंडिया के तोंगान तोंगान स्टेट सिंगदा अवांग नोंपोक लमदम की मियोय सिंगबो ताथी ताओइना तौरिबा सिगी मतंगदा यंगसिनबिनबा LJP मणिपुर स्टेट यूनियन पार्टी सिगी नेशनल कमिटी की मियंग मखादा LJP दिल्ली यूनिट का खुसमनदुना प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अमा ngarang पिसिंख्रे हाइदि ngasi pangtokkiba paumisiga unabatuda LJP Manipur State Unit ki spokesperson and Bihol Mitain hai hokiba October 3 ta Bihar da pangtokpa LJP ki national conference Manipur ki CAF and PD Minister Karam Syamna awang nongpok lamdam gi mioi singbu tati tawaina tawpiba sigi matangda pukhattuna LJP ki national leader singi puning singsin ki loina nami famadu makha tarakpada LJP ki national committee na khangal lapuk matumina hokiba October 3 ta Delhi ki Jantar Mantar da so wakar infam ama phamna ba thorang tawki adubu Jantar Mantar da wakar infam phambagi ayaba phangdabadagi ngarang memorandum oina pisin ki haina phangdoki memorandum adu da hokiba sahi lising ni manga dagi lising ni taratare phawda awang nongpoki mioi singda sathakiba miot minegi akopa report ama yaukiba loina Base Barwa Committee on Racial Discrimination Mapangal Kalhan Nabagi Matang Dasu Yauki Haina Ivoholna Makhataki भारत के प्राइम मिनिस्टर भारत के होम मिनिस्टर दा अखोगी चलिबा डेलीगेशन टीम सिबु लुचिंबिरिबा पु थंखनकिन ngaite masamak yauna होम मिनिस्टर अमनि प्राइम मिनिस्टर दा अखोगी मेमोरेंडम सबमिट तौजबनी मेमोरेंडम सिदा अखोना मयक लाबा डिटेल रिपोर्ट अखोना सो लिसिंग अनिगा मंगा दगिना ngasi फावा 2017 फावगी मनुंगदा अखोगी इंडिया की मेट्रो सिटी सिंगदा हाइजब तारे मसिदा अखोगी सात्र नहरोल क्या सिखिबा नुपी अंगांगी इज्जत खोंगाव नकिबा पुनमक ओटप नैबसिगी मतंगदा डिटेल रिपोर्ट मा अखोई हापसे Manipur की टेरिटोरियल बाउंड्री अमसुंग इंटीग्रिटी द सिंगरप खोदिंगमक थेंगना ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मणिपुर प्रदेशना मतम सुपदा सेम साधन लई हाइन पार्टी के प्रेसिडेंट सोराइसम मनाउतोना फोंदोरकली मेकोलाद पांथोखिबा पाउमीसिंग उनबा एस मनाउतोना फोंदोरकपदा मणिपुर यापुन के सक्तम कनब नत्रग ngakतोना थंबाइबसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की इलेक्शन मैनिफेस्टो दा मयेक सेंगना यावो वाफम अमनी मरमदना सेंटर दा लेरिबा पार्टी लीडर सिंगसु नेशनल की थाकता तौबा याबा तौदुना वाफम असिमक थबकता ओंथोकना बहोनरकनी हाइबगी थाजब लई हाइनसु फोंदोखी चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी हंदक पांथोखिबा पॉलिटिकल पार्टी खुदिंगमकी ओइबा मिफम अदुदा एस मनाउतोनसु सब कमिटी की मेंबर अमोइना खनबदा यावरे हाइनसु फोंदोरखी सब कमिटी अदुगी मेंबर अमोइना मणिपुर की सक्तम काइहंदना थमनना बहोनबदा थवाई हक्सांग यावना होनगनी हाइकी लोइनना मियाम अमसुंग मरी लेनबा खुदिंगमकना लौसिंग पुथोक्तुना अनौबा लंबी अमा थीबा मतम ओइ हाइनसु फोंदोरखी NSN IM amadi government of India na party ani now sanari buwari sida Manipur ki maikai dagi high territorial integrity si kaihanda ba haiba wafam jisu thammaga
another step amada aikoina pamdaba pot amada laoi haningai su lete aren rabi mangna saneribu wari sigi negotiator moina mana pairi banina mana ngangakpa wasi su yamna maru oi ado karim matam se trinamun phawi madudi aren rabi ne piriba magi opinion si singai haira kanda manipur gi praja sina kadai bong madugi counter tawrke haibagi tongan ba me yengibra sum hairakpada aikoina kaisu tawroina sum laithorgadi sum hayaudragadi counter tawhaudragadi hayeng matamda yani edna khongpham lawgi matamda khoi bera lakani nungtigi phogba nungthilgi pause pautak hiden ga nirak soba pok komon tharam ngasi kaisam thong longjam lerek ta leiba pause asigi sangne da pangthokre haina sero lamada khanghalakli tage la leiba government deaf and mute school gi staff amdi ozawat pasing ko khanaba thorang leire haina social welfare amasung cooperation minister nyam sakib ke na phongdokre ngas wafam asi ngasi tage pangthokhiba government deaf and mute school gi kunthahom doi suba foundation day gi thoramda minister na phongdokhibani nodal department amoina social welfare department atopa line department singa tanraga rights of persons with disabilities act 2016 busan hananaba angamba thak to honari haina so minister na makata na phongdokhi mari leinaba minister amoina school asigi mari leinaba authority na mangda thoraktuna makoi gi nungai taba singa do pogdamu haina minister na afil tawki Thalamasi ki saruka moina income jale sini tarataruk amasung tarataret ki school asidagi metric pass tawkiba mahiroi amasung income jale sini tarataret ki khwaidi ki afaba ozada mana mathum pituna puning su thawatki Tanggal bazar gi bora galida ngarang nupa amga si bhaksang leramle sahi nipu taruklong gi longa waigata ba mio si phit manga ka si mari wangi gyang bada kulai kusu oi Imphal West police na masak mamin khangdona ba rems ki mokta thamkhre hairi Manipur da ngarang tike hauna ngasi phawba nong leptana surakpana lambi kaya ising na thumjin bada natana miyang satok sinda awaba mayok nakre nong leptana subana maram moiraga konung mamang New second ki lambi yaw na Imphal gi maroi lambi gi mafam kaya da ising na thumjin ke lambi gi mafam singda gari sing satok kasin tawbada awaba mayok nakhi lere khulaki lambi sing su iram nala kongbal pathorok pataki thumba yawri mioi kaya ising marakta kum da lambi lanthok lansin tawnakhi khwaraman kaithel da su nong na bar moraga pot leiba mi irak langna khite ICAR agrobet lamfel pataki thatrok pawgi matungina hojik phawda nong subi sanga se 74.5 mm oiri nungsit yawba ising manil gi sangna sada sama oibiga loinana ingbagi sangna celsius degree 33.3 oiri sayi asigi January thadaki ngasi phawda Manipur da sokiba nong gi sanga se millimeter lising ani sahum subna nipan 10.3 ni report asina makata na lakata namit nini phawbadi lesil nong phai thamaga yawna nong makata na subayai loinana ingbagi sang su wangkhalakni hairi All Manipur DPC completed re-recruitment police constable male 2013 base ki re-recruitment ki follow to matam lautok pi haina 2013 base ki police constable candidate singna phongdorakli Manipur Press Club ta paumi singa unaba mada All Manipur DPC completed re-recruitment police constable male lisini tarahumdoi base ki wangang loi ngangom athobana phongdorakpada Manipur police constable lisini tarahumdoi base ta asoiba aran ba kaya yawri haiduna kakthat kraba matung BJP ki government nauna re-recruitment tawduna DPC loisalaba matung namsinduna thambiri hairi mamangda palamba Congress government party ki khalingai naha kya gi punsi mangan biba adugo ngasi su BJP government tawbigi khallibara haina thamoi songna pendaba phongdorakli ina masiki matangda candidate singna ngasi se minister amasung deputy se minister unaba salubada unaba phanganda badagi re-recruitment asigi matangda memorandum amasu pisilamki haina su phongdorakhi Mamangi Congress government na party ki khallingai da naha kya gi punsi manghan bagum BJP government asinaju tawge khanganu 2013 refresh police constable ki thabak haidok chingai da police department ki mari lainaba thabak amata haidok pikiganu pomnama asigi ona tainaba da thabak tawrak labadi suicide tawrak pa phawba yai masida thorakpa afabata daita government na pugadabani government asina case ki marumda naha kya victim ohenbigano
ममांगी कांग्रेस इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की जिला परिषद के अध्यक्ष अमदी उपाध्यक्ष ngasi खनखरे इम्फाल वेस्ट की डीसी न थोक सेरो लबदा आर के तरुनी बु अध्यक्ष अदुगा ngasepham बिमला देवी बुना उपाध्यक्ष ओइन खले हारी मणिपुर मियाम के तेंगबांग लोने नोमाई सिंह दा साकलिबा लाइनिंग थौ सनामहि कियो हयेंग हियांगा की तरामाथोनी पानबा लैपाप को निमित्ता संगागनी हाइना तोरंबदु खुदोंग सादब खरदगी यथोले हाइना फाउंडेशन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ सनामहि कल्चर अमदी लाइनिंग थौ सनामहि थौगल कांगलोम न मियाम दा पाउजे लकली लाइनिंग थौ सनामहि कियोंग ताखिबा संजेमबम दगी खलोंग फाउब दा लेरिबा लंबी असे लेगांग ngasi नोमनिनी असिदा इखंग खंगहौदना समजिनबा होनरकपदा लंबी असिगे लेबाक कोथोकपना सिंगबा थबक कया सथरकपा मदी नोंग सिंगी फिबमदा मरम ओरगा लंबी असिदा सतोकसिन तौबदा खुदोंग सादबा कया मायोंगनबदगी संगाबगी थोरम असे यथोकपनी लोइनना हारिबा लंबी असि लैंगाकी मफमदा सेंबीनबा मतम कयागी ममांगदगी हाइजेदुना लागलबसु मतम चाना लंबी सेंबीबगी महुत्ता संगागदबा नोंमनिनी खंगारबा मतमदा नंगहोरोय हाइबगी मतागोम हाथो हाथु लंबी समजिनबा होनरकपासिना लाइनिथौ सनामे कियोंग संगाबगी थोरम असि यथोक हनबगी असौबा मरम अमनी हाइना फाउंडेशन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ सनामहि कल्चर अमदी लाइनिथौ सनामहि थौगल कांगलोमना पेंदबा फोंदोकी ngasi Manipur Press Club ta paumisinga unaba mada lainithau sanamahi thogol kanglo ke publicity secretary Laisram Poireito na haikibada Foundation for University of Sanamahi Culture amadi lainithau sanamahi thogol kanglo ki ahal singna kopna khanaraba matungda sangabagi thoramasi yethoknaba lepna khibani lambi gi fipam phagalaglaba matungda afaba numit ama leplagani haiki सरकार की माइकईदगी लाई मयाम पुसन बिरक्तना नंगननबनी हाइदना अखोय सेंबिरबनी अदुबो लाइबक थिबदी मखोयना मसी नंगननबनी हाइना वार फुटिंग दा नोंग निनि दा गायरा कांदा सेंबिबसिदा नोंग चुसलकपने दै मखोयना मफमसिदा लेबाकसे खोगायरगा हौरकपसिगा जानदना खुम लैनांग तादना लंबीसे ngaraंगदगी चंगबा सुया यादरे ngaraंग नहानदगी जिरी कसारा सामदगी मियो यांखै हुंफुमु थुंबिररे मयामसे अखोयना अखोई की खंगना चानबदा मियोई मंगा तरा येंथुकनबा लेबिरिबा हलमनसिंग नहाना सिंग मयाम से अखोई तुम चाब खंगनगै कोई चेननगा हाइरिबा मियोई हुंफु अमदि ngasi नौना थुंगरिबा तरा कुनगी मथक्ता लाइबा मयाम से अखोई चिंतुक चिंजिन तौबदसु अवाबा मो ओइदना अखोई याम कन्ना हुजिकसे कोई चेन Manipur State Legal Services Authority की लमजिंग मखादा थौबाल District Legal Services Authority थौबाल नसिंद्र ngasi Paudel Lilong amasung Sugunuda Legal Aid Clinic ahum hangdokre Wangkem Salary Consultancy की मनों सन लेबा Paudel की Elisa Club की बिल्डिंग दा हांगदोकपा Legal Aid Clinic अदु District Family Court थौबाल की जज बेनी ngangon दा हांगदोकी अमरोदा लिलोंग बाजार दा हांगदोकपा Legal Aid Clinic अदु सो Sub Judicial Magistrate A शांत देवी ना हांगदोकी सुगुनु बाजार दना District and Session Judge थौबाल सलाम इमोसा ना हांगदोकी इमा लाइसेम इनात लोइसंग हाइबलुप अमता वांखाई हिजम लेरक तलाइति हाइना लेरक अदुदा लेबा याइपा थोरांग नुपी लुक की सेरोला मना फोंदोरकली याइपा थोरांग नुपी लुक की सेरोला सिना मखा तारादुना हिजम लेरक मरी लैनदबा सिंगना लैकाय असिगी मिंग सिजिनबकिनु हाइरी जिरीबामदगी जिरीबाम की लमलोंग कैथेल की अकोइबदा लेरिबा दुकान सिंग थोंग लोनबगी खोंजंग संगसेलकपा ngaraंग थाना नुमिनिनी सुखरे पनबयाबदी कैथेल असिगी अकोइबदा नुमित कुन्नीगी ममांगदगी मी मई फंगदबगी फंगलक्तबा अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्तना कैथेल फंबिसिना खोंजंग असि संगसेलकपनी कैथेल असिदा हौखिबा अक्टोबर 25 का अयुक पुंग 9 दगी हौदुना ngasi नुमिदां पुंग 9 फावबा थोंग लोनबगी खोंजंग असि संगसेनखिगनी लोइनना करिगुंबा मरी लैनबा सिंगना थवोइद्रबदी नेशनल हाईवे नंबर 53 थिंगबगी खोंजंग फावबा संगसेनगनी हाइरी हौजेक सानबगी पावदा मपाल कांगजेबु जातरिबा 53 सुबा एन हजारी अबदी डॉक्टर एन टॉम्बी पोलो टूर्नामेंट नोंसिंगी फिवम फत्तबना मरम ओरगा मतम कक्तन येथोले हाइना मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन की सेरोला मना खंगलकली हरियाणा की रोहतक मथंग थादगी पांथोकदरिबा नेशनल जूनियर वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप लेसिनी तरातरेता मणिपुरी बहु सिंदर सरुक यारुगदबा वांगजिंग लमदिंग सेरापुर थानाजम लाइकाई की सानारोय नुपी मसा अनिदा सेल की मथिंग पांखरे एसोसिएशन फॉर सोशल एक्शन ASA क्लब वांगजिंग लमदिंग सेरापुर थानाजम लाइकाई की मियाम अमसुंग लाइकाई अदुगी BJP मंडल सिंदना लाइकाई अदुगी लंपाक्ता पांथोकपा आशा क्लब की संगलेन संगाबगी उरेप अयुंग संगलेन सानबगी उरेप अयुंग तमगी थरमदा मतेंग अदु पांखिबनी थरमदा BJP मणिपुर प्रदेश की हानि प्रेसिडेंट TS जादवनी सु तरामना ओपगलोना क्लब अदुगी उरेप अयुंग सु TS जादवनी न तमखी थरमदा
boxing championship aduda saruk yarugadaba ningthaujam surjalata devi amasung naurem baby roji sanada selgi mating piduna sanori ani dibu puning thawatki Drama Pansuba IFF North East Zonal Sport Climbing Competition da Manipur ki team na runners up taba ngamkhre hairi Tripura ki Agartala da leba Dasrat Dev Sports Complex Padarghata thasi kuntaruti ki kunmapan phau da pangtok ki ba competition asigi men's open category da ke surjina lead speed amadi bouldering da gold medal ahum women's open dana thaza seram na lead speed amadi bouldering da gold medal ahum junior boys da TS Boynow na speed amadi bouldering da gold medal ani men's open gi speed amadi bouldering da Minasim Maring na silver medal ani junior boys gi lead amasung bouldering da N Nanda Kumar na silver medal ani men's open gi speed ta Sohel Nawaz na bronze medal ama aduga sub junior girls ki speed ta Y Sawati bi na bronze medal amaga lobangam ki haina Manipur Sport Climbing Association ke joint secretary na thadrok paselo lamana khanghalakli Nakala maramda chali basahi asiki November kon mangadi kontaret phawda Tamil Nadu da pangtokadaba drama suba National Kung Fu Championship to saruk yarona ba Manipur gi sub junior amadi senior thak ta laiba nupa amadi nupi gi trial selection ama November amada MU Department of Sports Complex ta pangtok lagani haina All Manipur Kung Fu Brotherhood Union gi serola mana khanghalakli Thasiki kuntaruk ki haudana numit mangani subna Guwahati da pangtok kiba anirak suba Asian Combat Championship ta saruk yarba Manipur ki boxing sanaroi mapan ngasi Inspire Boxing Academy na harauk tayam na okre Manipur Press Club ta pangtok kiba asamba thoram amada okhiba sanaroi mapan aduki manungda tarena gold medal aduga amana silver medal aduga sanaroi amana bronze medal lorokibani gold lorok kraba sanaroi sing adadi kg yakai mapan dagi humphum dagi kanglupta yumnam khunong dagi asem Michael kg humphum dagi humpuni pani kanglupta thangbeban sinam laikai dagi Sanamacha KG Yakai Humdoi digi Yakai Nipani Kalupta Thangmeban Laire Hanjaba digi Sinam Denison KG Humpu Humdoi digi Humpu Tereta Laikai Asimakta digi N Anogton KG Nipu Manga digi Nipu Mapanda Maya Infal digi Ke Maza Gangbo KG Kuntra Tereta digi Nipu Matoida Maya Infal digi Ke Rosan Amsung KG Yakai Manga digi Yakai Mapan Yakai Nipan Paubi Manungda Kurai Soibam Laikai digi O Satabdini Silver medal lor kraba sanaroi aduna to makha lekai digi LT Lamyan ba bronze medal lor kraba sanaroi aduna Woripo Kwastam lekai digi L Thompson ni koi satra jingsi yam wana thajagi bini adubu ngasidi yam mai pakpa target amanda nungai ba mikup ama koi mittagi pi taba phauja ba yauna koi mai pakpa si phangai masigi damakta koi Manipur miyam gi damakta अखोइना खितंग होनजरुबा सि माइ पाकवा सि अपेन बपोक्तना फंगे हाइदना यांग फमदा हाइजरी Sub Junior Girls National Football Championship ta Chandigarh amati Delhi ani mai pakre ngasi Kuman Lapaki Artificial Turf Ground sanaki championship asiki taratarok suba ling match ta Chandigarh na Uttar Pradesh pu panjal ahum seina da maiti ba pibangam ki Satharali ba football championship asiki ngasi sanaki ba taratare suba liktana Delhi na Jammu and Kashmir gi mathakta kanban nonglai gi matogom panjal kunmari chansinduna championship asiki khwaidigi yanga panjal chanba ngamba timama oiba ngamkhre ngasi match asida Delhi na Jammu and Kashmir bu panjal kunmari seina da maiti ba piki All India Football Federation gi miyeng makada All Manipur Football Association na sinduna ngasi tigi hokiba football championship asida tongan ba India gi state sing digi lakpa team kunma thoina sarugyari championship asiki hayeng sanagada ba tarani pansuba likta Satsagar amadi Bihar ga talama pansuba liktana Tamil Nadu amasung Kerala anina lamba taunagani Arabida bulletin asigi headlines amhuna miyam da thamjagi lamdam asitigi corruption maru phangna muthat pada miyam punna hona bina basangi haina se minister and Biren Apil Torokli Minister Karam Syamna mahaki matak serak pasenjat thumjagi maral yakidre kudam sangdam photopang nabadi fam thadoke haina phongdokre
Council of Higher Secondary Education Manipur के Silver Jubilee Celebration पांगथोखरे Education हाइबसे इबा पाबा खक हाइबदुना ति हाइना गवर्नर ना फोंदोखरे Manipur की पुआरी दे यमफम ओइरगा रिसर्च तौदुना लाकिबी इंग्लैंड की ममिंग लेरबा एबी वैलिंडा मोर्स लाइकिद्रे Masung nong na maram oidna mafam kaya de sing thumjan ki awa ba mayok nare numinini phawbadi nong surba yai haina ICAR agromet lamfel pa na haidi matang sosi da bulletin si loisin sare Manipur amasung malengi tongan ba mafam sing da tholi bi pau sing da bakta impact news bu ming ta dun lebiu